Abusiafo Oko Kodu Ashanti Regional. The NDC Ashanti Regional Chairman Edin Sembia Betuja. I see time now. Omu voting omu elected President John Dramani Mahama we pe honor the youth, you know. NDC youth, you know, mu Ashanti region tatano every blessed day. Tatano see ejuma ofa ha ye see chairman ejuma na we he ofa ha see chairman ejuma na we he e na ono so say ono so oguso de penyifo kasa ba ofre penyifo na omu kasem papa bia enkyere no na sisia na wako promise youth ni say omu ba ejuma no na omu kra wa promise 24-hour economy enti sisia no wabre enti waye de obeye bia waka de obeka bia ba hwinsi for 1 good years the youth in Ashanti region reno tata no ofa ha na se ejuma no we ofa ha o se ejuma enti sisia so wabre abusia enya asem kitwa aha eye Ghana Asem TV e be stress e go subscribe to the channel no fa madwen kire bra e wo comment section abusia for mama o we hu video ba ku nyenu bi na ye ba ye beto as ye nkomra na me shire go happen kratai katafe tosumienu ana ofa pra a wo ye social media handle no man no me de waduro na papa ka se no nye fa na eboa eye Augustus Nana Kwesi Andrews NDC nas regional chairman Ashanti region one yo tite no da NDC amekuna no so ya nom se da mu dwa me o me hu dwa me papa no angaza jiwa ye money was ye dey amabu no ye NDC for was santimemma na wamu said o mu sini so no pewiadu mre no ta fe de mekasem mabre mi gusu pa mi nimpanfo kasa gusu nimpanfo kasa ne so pa na samba na mabre ase kwa me mre sai efisi eto abema Mahama wini se boom be di ade na NDC amanyoko no babu na wasantimam susu se said ye mro mu bo nto amu ka che Ghana for some the 24-hour economy ba ana adwuma ba ko nipa miensa ana ba bi ba no pa no apon na bia ba wi no apon na bia ba na dwoncha adwuma de agina so sa timabu no gitumi se we nsusu ye pa sapr we nsusu ye pa etiwe de ebe sapr mo bia nyadwuma no bia ye timabu gi bum koto aba no dewa ade ba mama afi atwam wama we 24-hour economy ya enyiri tu asantimamu da abiro so kwa na Kwesi aka fie miensa Ghana so de nya bi second year 3rd and 4th no campaign nya no bi ko hwe anim se ogoped mama timabu the pressure ato Ashanti regional chairman so se omo se na da se ade dondo ya furu motoam akom na afro te galeban eji onhwa na mabu ni nya adwuma nye ana so no se bu otu wontene to so woguso ni panfo kasa ogbo apunum wo ka champanfo se mummi onhwe na se ya nhwe na mabuni bufu se wi ka sa mi do for da me na mo ye mo de 24 hours economy ba da ya ma fi atwam ye hu ba bia office ne wo ye hu adwuma bi ye ne 24 hours wa santiman tam ha nje ba fi ho adwen eno ni asama owura Nana Kwesi Andrews esra manyoko ni panifo se enkoma oni o madie emo ne ba mabuni boy ejita mo de taw machini nti omo nhwe ana mo wura mfi mabunu no senso mo wura mfi mabunu na 2028 abani abeto no anhwa na bibia omumpe no makwa kohu na ye to aso kakra ko katafa to so mensa de custodian mo no so di aba se enu ade eni atwobo yei eni ejama nwom ne chese chanting la yenjele we nyina nwom enu ko so parliament eni ejama foi hugum enipa 87 no mp before 87 87 no woman ne over 100 and something for no edi see ani wo parliament wo yeso mutimi tiamo mti ha musa manu tum na do mu kenya ne say pandai seat no majority and as a speaker edi declare say isi ade ehwehwe edaho yanko pere ho no omni speaker anya adwen ne any speaker anya adwen china 91 no mu ye dede wo parliament was emo pani o tedwon kra suspend parliament for 5 minutes mon twen ana owura Frank anadon pre wona don kuma no oboabu adoma no edema amanyukuo no wo parliament won wo se hwe enya de on betiase ne betiase china
says asem no mu de akwa piem wo court ye twa court atembu court mu aye enti edom dodo no ntimi mfa so mo do so chi donkuma no enti no omu bunkuma fom so ene parliament no omu fure du jama du so mbe ma parliament proceedings na kwa so pa de ententam ne ententam china we nyina ye nsema edi ahi de obokata the custodian open December we nipa okron pa wa hwa adwadie ho ekose wa Medasi pa se wetin ama me okwanya ya me ba bekata kra enipa wo krom eso ye ntɔhwe wo de kopɛ na na ado dia na se na na ado dia ne fa better than abawe nipa gu krom omu twam kwa ye ntɔhwe enwoma ne nye enya kra nti komu ye bibi fofo mu timi omu ye bibi fofo no mu famo e se meti ase atete no mo so ma no ma bo abafom dole atete so ya de ya tete nyoma so mo bet enwoma gu ayento so enuani na happy ye no guys kan kwa na esi ate sukakra enuane dia board ni na enu anom de je ene dokuni na 7 seat 10 seats ade na mo tete nyoma so eti nana kufaro December no Christmas last year no we to last year this year so December ho so be no ye na mu be de na de na mo de just said nana do dia ni ye chen bronya we sao far better than this bronya we dia ye hu hwe enyoma mu ensu ni pa okrom pa wo to ni hwa ni pa no gua bebrebe window shopping kwa omuntu ahwe window shopping omuntu ahwe ombebusa nyoma na omko ombebusa window shopping omuntu ahwe nti abani ye nyoma onya na nyoma aduane nkofom kakra ba se dollar so atesu dollar no aba fom kakra o dollar na ba fom ana ye hu hwe okay na do yi nyoma mo hwe nyoma yo ya nye to edima o aduane dia aduane ekwa na ekoso eti azumi senkene ya na 7 December ye to ba o be jense traya na se ye beto ama na do sao ye beto ama na do okay but last year me ba be interview na mu se wonya bra o kese mandisi na de na se the was just se nipa bia se usu aware fun a unya aware papa okay nipa wo sori hwa na hu how much valuable is enya kra eti na unum se akufaro de le na de na kumazefo mutu ni free so a mo de joma ma ba se na okay atie for se na be pie dwade ni o na wo hwe ne no mo ototo e ho ofe papa cap wo me konso no ma na ma me adwade e ti se ejade die se die nkoso obi bia ni wo ekoso enipa wo kuro be dwumre kuro wo kofie kuro nyaka enso ye ntɔhwe bronya ebi si ja na se meti esi asete dollar so ma sika no adwade no ma ya tete no ma so na dollar base die sika ejina na ejina ne ama no die ejina na ejina ye tetewe de bia ye kofa ne ma ye ntehwe so bibia nko ye ntɔhwe no ati ati ne ma wo ese die ni anije ko bronya pa edin ba omi abaje e wate na so what if December we to na kufa do December last year na sunsun be no bebre susu e wo mu die bebre kufu ado time na ye si dwa obo se Ghana fu na kufu ado time nya ye papa na ye na wey amani ye hu ni ya ntɔhwe me ba ye msika dambotom enu 50 cedis kura ya ntɔhwe yesre ese le so mbetu sika ni bi obuntu bi ngum na eze de ye ho kire ye pa yesre mo omampanyi mahama yesro tuska ni bi gum na ye ho kire ye ntɔhwe okay ahwefo de atie for ma me pie ma me otoso so they said you be can the same question the same answer na the way can and one way can say adwade ndi nipa okumba ye pa de yes o mu di December no tutu na kufa do December na kufa do December no ano de more than na yes say John Dramani Mahama e December yi na say John Mahama utie de adwade fo yi kan a obi se more den o si atete no ma so so yen de ye ntwa de mu so mu sere mu mungu no mom emfa mu ntire mu de o ba ye no so mu do aba na sese na ngu no mom ne more den de a 2020 wa aba no aba ina sa mu be de mu so be yi mafi okay ya ba be pie kumasi adum adwade ye koso December ye ba be di Christmas kuma beja na me busi adwade fo no mu adum se December aba adwade na ekose enkofo to ade ana madam mechi awo ya ra me ba to December ya simi ba be di Christmas adwade ho to se ye hunu he enu ana si eto ho ade a ya to na frase 45 ni 40 no ene sister cities eni amanya kura asi ase nyene ase atete no maso tv so afekura no mo tutu amuna bro so kura yan tv so nti aba no so obeya ni ye a wonya ni ye yan so kura na December we bronya de we akufado last year December
ɛna ɔde tutu dɔn mama December so so Kufu adu ye bebre anya kura ba wo ye ba ye di anya kura na kufu adu ye bebre eti ucha kufu adu biscuit kura ni ato no 40 cedis e ko 60 cedis ewu ni bo ya dire anya kura anwa bo ya dire emu yanti ba kura so yanti bi atu yani abre papa yani abre papa sa kufu adu de no ye bebre eti no ye bebre na de na musuma ko to aba ma na mo so mo nim say ye na mama ko to aba ya pa na ye na Ghana fo ye boni aye na ye pa ye boni aye ye say ye kwa to aba na musumu tete boss from ni adare am ti ba ya ya kwato na ye aye na ye dey na wo ni aye omo yira mo ai wa mo de aye ya to pa pie wo Edum Malcolm ni ma boys na mo ton phone ni ma na mo ton dem ma Malcolm ni mo we mu ye executive mu ye Edum patriotic for MPP e ko na mo chi ni tin dada na 2012 ejuma ma bo na Edum ha abo MPP na Sir John ya me fa ni kan se yie one na godfather e ma sa ko no a e friend Edum patriotic for MPP ane ma ba be pie mu ni executive na kasa wo mo do so papa yie ata na executive no e de ene wa because ejuma nkofo we abo me adanse me di adanse obi adum say me ni Sir John nanam enti Sir John me ni nanti ama ko we abedi akiri ama ya nante from 2012 up to 2016 ejuma nkofo wa ayi ama MPP masa minti minka ni na wa because anya Edum nko na omo obi a woni bro no ebi titafo ebi tibantuma ebi tinhia so ebi go from and from the Edum ha no wo mo connect up to magazine enti ene wo mo nante ko sabro ni nyina ko ye adwuma ama MPP ade etimi ya kunedi 2016 but wonu say na man tima nko yie ama obia party ba edufo beba ene omubu ofu am kasa ama 2020 2024 wo man to am MPP life wo mo kasa wo mo nto aba ma ya de metima ye yina mo so wo mo nto because MPP ba no mu ho hwe me pa mo cho sa bra ye ye na so Johnson na nti ase na obaba ye den abeka bia ma me because agent ase dia go betima ba ye den abeka bia ma na se Johnson nti ase me so ma abeka yi na o ma nfa ma afa die ni ba die ni bufu bia no a enche na kuma ba ye den e beba fom se si ade akuma na ba fom ai no mo ba kasa ama nti ase ejuma se ejuma o ma in 2012 no wo mo ba back asa betuma ejuma no so ama MPP afa ne tuma ira de afre chama wo se mbaka kram ka Bidasi kram pesa me kan say MPP e di echiache omo tu yatwene since 2016 ebu adwuma na yeba power no empenifo no etu yatwene na omo yebu fuye yanto aba ye mama no wini aba no ye ne yanto aba nti ne pesa e ka kire delegate no say the person you win 2028 I am for ba omiambra ya ken ho abom say person to about 2028 ti delegate na yesramo me to abama ba omia na na bama eduma na easy amaye da wase okay chairman na akasa no na yesa wa organizer and the work cameraman we bibia amaye you know something your MPP no akasa no MPP wo dom e wa central region but the mpenifo aye no amaye before bebre aba afi na nantim kaka ne amanfo akasa ba me tuturu Edum patriotic for MPP sanko for yi me form nsi form me communim do matima ye wo mo ni mani na me oju matima ye but wo mo ina to about 2024 ama MPP but se si ano wo mo so mo change ekuo ni tin ade aba Edum patriotic for Baumia de si amu ni se edin Edum patriotic for MPP ana wo mo de aye Edum patriotic for Baumia ana organizer sa no is it na better ba omi echi na ya to abana man se be ya 2028 mama wo se bi kakra ka Sama America na say obi a munye nya baako ne yenta ba wo miachi no mra no meje ne say de Ghana obi a ye bedi bronya ye nto hwe ye wo ye nto ene ayifo nso so NDC fo yi so mo me ye njise o me de o ka be fo ha na era ye yes ba wo mia yes ro mun kan bom na mun beje ye ne say ya ye mobbo ba wo mia ye hiaw
ba wo mi aye hia wo aba bo se ayakode ye ka se ye ntimi mpa ade enti yesere mo me nyina kamom ye nyia MPP si wo na MPP ya bra ho pa ya bra ho efirim na tenten enti yesere mo mra no mo madu yan na ya ho nto yan sesi ankofo we mi na se ma mo kan na se ya mfa bom ye den emra sesi akuo ni entire akuo no atena sadwene sesi ano wo mo de akuo ni din adane Edum Patriotic for Bawumia enti o mo ta Bawumia chi wo ma tro mo support na de ade ma Bawumia enti no mo sra delegate say delegates enya de en wo mo do de to abaye de emma Bawumia na Bawumia ye de embedi anim enti de semo etu ha atena ayekwaso mo hye o mo adwuma so mo hye adwuma so mo behu o mo hye asiam behu o mo update always edu mo hye asiam behu adwuma Edum Patriotic for MPP ane adani Edum Patriotic for Bawumia enti de anu asia promises obey 24 hours which are na ehorada na me de me hu say 24 hours na eyade bia na o de pay to me na ne sanso aka e di 24 hours no onye ho hwe. You believe that 24-hour economy there it will not work? It was a campaign promise. Yes, it is campaign promise and Ghana so ye picky ba na dia na ka me pese oye pa ema me any Ghanaians ni say planting for food and job a very good a obetumi attach ne kokon ketenkete no e de aka ho na fei wa for prisoners every district said we will say the adwuma mo pese mo ye wa no hwe district na adwuma e koso ho baby dua banche baby dua koko baby dua bro baby dua other things intikasa hadi we nyina betumi ayema and economy no etumi agina yi nko fasika ense those areas na said ye be ya nke betumi ama ye ho atoye and in other case